हाय फ्रेंड, आपण जानी चैत्र मासरे बासन दुर्गा पूजा आप जानी आज षष्ठी पूजा जहाँकि आज बेलबणी फास्ट पूजा होची कलशी शोभा यात्रा। आपण देखी कलशी शोभा यात्रा केमती होची आसतु आप देखिए। आपण देखिए नाना बर्तमान कलशी प्रस्तुत कर बुड़ाई कहीं बम कहीं તમે છડી ને બાણાનો બધું છડી જા મોજ મો ભારતે ગંગા હંગ જમુના ચંગ સરસ્વતે હંગ સરજ ગણ લગે ગલા બસ ધરો સકટીઓ મજા ઘંટીઓ મજા